O niguo maundu mauma thibitari-ini wa RFH kaunti-ini ya Muranga. Atumia aria maheirwo ciana utuku wa gukia umuthi magitugwo na njira ya mwanya. Keki na mahua nicio ihuthikire gucokia na gukindira gikeno kia atumia aria mahereirwo ciana thibitari-ini uyu, na mothiu mao mekuihuire ukengu kumana na iheo ici. Aria twaraniirie nao makiuga matirari na mwihoko wa gukunguira muthi uyu wa wendo, kuria macokeirie ngatho urugamiriri wa thibitari uyu ni kumaririkana. Umuthi we muthenya wa wendo, we are extending the good gesture kuri atumia aria mahotiro kuheo ciana. Nimefurahi sana. Nimepata mtoto wangu anaitwa Anel, hata ndio huyo analia. Tunashukuru Mungu sana kwa hii baraka. RFH tumetunzwa vizuri, tumeletewa zawadi. Tunashukuru Mungu kwa Valentines. Atumia aya maugite tariki 14 mweri wa keri urikoragwo ri wa mwanya kuona marikungwagira guciarwo gwa ciana oro hamwe na wendo wa endwa ao. Valentine kwangu niko na sherehe mbili. Niko na ya mtoto na niko na ya bibi. I am very happy for that. Hiyo imenigusa na nitakuwa na sherehe mara mbili siku moja. Hiyo ni siku ya maana sana kwangu. Na ireta njira ya gucokia guoko, thibitari uyu ningi ni utamburuketie guoko gwatha kuri andu makiria ma 2,000 na njira ya kumahe motungata ma urigitani hatari na marihi. Twina arigitani na manases mekuria Kamiti Maximum Prison uria turatanya gukinyira wardens na aria marutaga wira ku Kamiti Prison andu ta 2,000 and their families. Nitureka twina medical camp ko maya mothe tureka ta thibitari ya RFH health group niguo tunyitirire andu na in this month of love. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Ndirangu.